coming to Lalmuanawma, Patsuawani, GKC Govt Kolasib College, fourth semester still I make an ya, so I'm going to party BC the Transwala, that's one way right there. National Youth Parliament Festival hi ingtin nge izutel ngot dana hi Mizoram hian tim sak tur te omem college sa tim sak tur te omem ingtin nge nangma itel thei dana laika ibultran dan NYKS here in the what's Iberhemi NYKS program hi college hanon omle no zela amasapo National Youth Parliament anti mahianin declamation contest in Boykatsukatel Vedo Hanin Anua third semester Hanin Kashia fourth semester Hianin Kansarin Sarimes Hianin group Hemiran Eda he National Youth Parliament Festival group and year college aiawhin Midang Tinem Tel Turangan Ducheni Haranti to the Trangsonin district level and Trantani. District level at on a competition in district level at one in district 2 kanin college atang kanin kanin elpota kan college atang kanin semester song atang kanin semester b kom lo ni chu san chu atang san kanin elta van thla takin pani kan qualify ta state level ta ani chon state level at chon tin nge a tal sa the kanin state level at one in the kan state district song atang kanin khata pani qualify how ka state level decision from the kind eleta pakhat na chi akhanin national level akhan thu soi don the parliament pani na le pathum na ka new delhi delegates ang kan nangma bi ka khan tlor bin taila National Youth Parliament Festival 2023 hian thupui bi anin ka sia khamin noya khan nangma nin topic shanghai ne vele ti nang e so da chon nge I topic ber chu enge izu sei tlang puya e do thusamin thu dai su sei them exam na sa fiu ti lai topic atang ka chuanin pathum khamin peta na saber ka sei to khanin shared future khane chu ka topic khanane so da chonin I do angin izu sei chok them exam veu lo mo central hall kha chu alian ve ang sia government official te po kha nom ve Nual box ya mian tam ve are se camera dekharon eng choi choi ve ka thu soi lai khanina zam chu zamum ve reng नॉर्थ ईस्ट में ही रहते हैं मिजोरम की ओर चलते हैं लालमुआनौमा को अब आमंत्रित करते हैं Parliament House hanlo ringo ta pokha azam mom shim to sa chuta achunga ga I hanlo ta mi pui thu thup ma thui han sai ni azam mom ezilai tan phei chon in azam mom don ti kha chu a shet reng ma ya chuta chon ni le I topic chu I du thu samin ni soi ni sem enge I thu soya khan han du khop lo lai mo I tha han ti riau han soi non chak te poi nei lo mo kai ni te chiang me du bang than chuanin ka soi lo dik tak chuanin san chu hotel ka kan thleng thlai ang renga da kar thum mut ba kan nei lo tu kha ata fe ang reng khop boka atira khanin tan zeu zeu ka chu kan nei amai ro chu ka topic ka kha tin lung ta ka tanga ka sei ania tak chuanin thudik nin thudik ni tura ka ngai boka chu kan chuanin ka bel em awang khanin sei tha chu kan ti ve tho National Youth Parliament Festival hi kumtin nei chota na kuma po Mizoram atangin tel anom le nge yanga chuti ang tu chon izulai pui te ne na thu cha tu nei ni te reng mai ka thalai pui te ka cha tu chu in zirna ba ka hianin written examination ti vela school college kan zir ba ka hianin hetiang kan zirna man tang kai na tur practice na tur verbal te reading writing practice na tur ang shing co-curricular activities ang hianin zong chun zong zelang o chan chu kan zirna ba ka hianin a practicality kan thil zirate kan man thiam hi apoi mo em ani ti sia ula ka duwa ki pon chu zui me kam ne tu na hianin ka zirna ko nga hianin chu kon chunin chu ka thalai te ka cha du chu ni